mthandazi lamini. Ngise-30 ukuhlala ngisempumalanga mbukelo khona ekhaya. So namhlanje kukhona le ngifuna sikhulume ngako mhlambe ongakwazi. Ngiyabengela mbukelo khona ekhaya okhuluma ko mthandazi lamini e30 empumalanga. Ngiyabonga kakhulu kini nonke babona bakhona emakhaya engingafika kubo sakhulumisana futhi sasizana eGoli eSoweto Dosenville eSoweto ngithi ngini kukanibusise ngendlela eningihlonipha ngayo nanonke nje Swaziland Botswana America Zimbabwe naseMaputo naSouth Africa wonke nje ngithi la ngikhona ngoba yinina eningiphakamisako akukuona ukuthi nginamandla amaningi or ngisiza abantu ngibasho ezinzima ezinamandla kwendlula zabanye or ngapha ngcono ndlula abanye akusiko lokho kumusa wenu nothando lwenu babona bakhona emakhaya. Ngiyakubonga kakhulu lokho ni support futhi enenzako ngoba mbolo khona ekhaya uma wenza izinto zakho uziveza kubantu public usufunda vele abantu bakusupport abantu bakulandele. So ngiyabonga kini nonke balandeli bami futhi ngendlela elenza ngakhona ngiyazehlisa noma kuthiwa senginezimoto nemize emikhulu nemali engaphezulu kwamandla kepha mangazi ukuthi ngingumuntu ngabantu. Inkosi nibusise kakhulu futhi ngiyanithanda futhi ngiyanhlonipha babula bakhona emakhaya. Ngiyabonga ngesimo engidlule kuso indlela engikhule ngayo from ekhaya kithi ngizile ngenzela kona. Ngiyabonga namhlanje nabantu abangihloniphako bengazibonga ukuthi ngela ngigcina nami ngimuntu ohlonishwayo. Ngithi mbolo khona ekhaya ngiyakhuleka njalo ngolesine lapha enkonzweni yami njalo ngolesine phinde futhi mbolo khona ekhaya ngikhona ngemasonto lapha futhi enkonzweni mbolo khona ekhaya ngisiza kakhulu abantu enkonzweni mbolo khona ekhaya ngithandazele ngibakhulekise siba prophet batfole bazi ukuthi inkinga zabo kahle zibhajwe kuphi futhi bangalungisa kanjani. Inkosi kubusise amen. Mbukelo khona ekhaya namhlanje ke sobheka naludaba lona umuthi olaphambi kwami mbukelo khona ekhaya ukuthi umuthi awusona mbukelo khona ekhaya isicalekiso zobhedaba lo muthi nedaba lemali umuthi nemali. Uma ubheka mbukelo khona ekhaya imali le inama chemicals akhona la mhlambe afakiwe la emalini. So kunezihlahla efuna ukuthi umuntu uyisebenzise zibe khona egazini lakho uzokwazi ukuthi umuthi lo uma usebenzisile so usebenzise kahle nomuthi nemali uhambelane. Umuthi nemali uhambelane mbolo khona ekhaya. Ngakho ngikhaza ukuthi umuthi nemali mbolo khona ekhaya kuphose kuhambelane ngoba ikhona chemical efakwa. So ke ifuna uthi imali woza kimi ithi imali mina ngiyakhwesha kufuna uzibuza ukuthi kahle kwenzakala nini indaba imali kimi ingahlali ezandleni zami. Awukhona umuntu odinga ukuthi ngikuthele la mhlawumbe enze ngukhothe kuzolunge into zami mbolo ekhona ekhaya. Imali imbolo khona ekhaya ayidingi ukuthi uyikhulekele uthandazele but idlozi kufanele ukuthi likusize ukuthi into ozenzayo zibe malula kungabi likhuni thola umsebenzi kungabi likhuni ukuthi abantu bakuphi imali kungabi likhuni ukuthi bakulobole bakushade bakwakhele umuzi bakuthanda abantu. So kune esingakwenza ngezihlahla zemvelo ngezihlahla zikangubani uNkulunkulu. Kunesihlahla lefuna kugcine ngisihlanganisa la ngisikhe fike ngisithele ngichele ngaso esontweni lakho uzokwazi ukuthi abantu bathande bangasinto mabeze enkonzweni. Nawe mbukelo khona ekhaya kunomuthi kumele usebenzise ukuthi abantu bakuthande ube negazi idlozi itsondele eduzane nawo ngoba kunamadlozi lase athakathiwe agawa. Silethene babula bakhona emakhaya yonke into inesicalo nesiphetho. Yonke into ekhohlwe edalwa uNkulunkulu inomsebenzi wayo ebele ukuthi iwenze. Mabe uNkulunkulu umuthi wayengawudingi bengamelanga izihlahla zakhe azidale zibe khona emhlabeni. Even newasho kanjalo namanzi njalo nempepho namakhandla njalo ngikhasa ukule bakhona emakhaya zibheke uyinoma ukhwapha ukuthi lapha kimi njengoba ngalotsholwa nje ngingashadi nje ngakhala umuzi nje ngigana ngishiye o ngiganwa bangishiye kwenzakalani kungenxa ukuthi yabathakathi bayangiloya noma kunalento elakimi nje engafunga ungibona ngihappy ngempilo angilast. Kunabantu abaze bakhale mthandazi lamini mina upheli akupheli 3 months nomuntu usithandana once sasalala kayi1 asadibane ekamerweni so ngishiyile mthandazi lamini bagcina ukuthi kuthiwe sizovela kuphele khona lapho kimi nje akucace mbukelo khona kaso ke zifune uyinuka amakhwapha ngoba ngenza thola ukuthi nguwe onephutha ngenza ukuthi akusiwo onephutha abazali bakho abanephutha idlozi lakho elinephutha abathakathi abanephutha ngoba mbukelo khona ekhaya as long saphila emhlabeni sizoshaywa sizohletshwa kuningi engakubala kuzokwenzeka endlini saphila emhlabeni kodwa njengoba sengisho kanje
ungazibukeli imbukelo khona ekhaya, ungahlali phansi futhi ungadinwa futhi ungakhathali, ungazibukeli futhi naphansi. uNkulunkulu akubusise akukhanyisele. NgisePhilippi ngihlala eMpumalanga, ngimuntu wamanzi nembukelo khona ekhaya, amadamu amakhulu. Angingeni emanzini ngoba ngisuke ngifuna ukubukisa, ngiyanikhomba ukuthi le mpilo yakudala yabomkhulu engene emanzini basekhona nabakhule manje abasayenza leyo nto leyo mbukelo khona ekhaya. Ngimile mina ngisayona ngimthandazi lamini ngithi ngiyofela khona esintwini mbukelo khona ekhaya, kumnyama kubovu kumhlophe kublue, ngiyofela khona esintwini ngithi mbukelo khona ekhaya ungazibukeleli. Awuke nawe ilanga ukufika kudokotela ele ekhaya ake athi ukuthi ngithi spoon ayithele ejicu emanzini sathi geza bese uyakhuluma bese babiza ngoba kunabantu ukuthi uyaphahla uyakhuluma banga-respond. Kunamadlozi owabiza day by day. Into enziwa ngabantu engiyibonako ngisho ukuthi yimbi, ngisho ukuthi inhle angiyazi. Uma uyokhanyisa ikhandlela esigangeni next shot ikhandlela liyakhanya kanje futhi liyaphela. Abanye uthi babeke amakhandlela egangeni, babeke inefu notshwala namawayini bathi baphahla. Phela kucithe phansi ukhombisa ukuthi uyabaphakela abantu abadala. Malikhanya ikhandlela liphele ukhombisa ukuthi ufuna kukhanye into zakho. Bantu bathi utshwala bambe babekela emifuleni, amawayini, amakhandlela, impepho. Mayishe lempepho iphele, lezi zinto mazisebenze. Ungathathi nje imali yakho ngeke ngathi ngiyafika omnye umfule ngendlula nje ngibona amakhandlela ala kubo 8-9 abekiwe limhlophe libovu nelblue. Ngathi mina abantu ngathi into sebayenza manje abasayazi abantu manje. Abaye ngathi bayakopa. Omunye ubone omunye enza naye futhi oyenza akhambi kanjalo ngani zakwethu. Angisho ukuthi mina ngiperfect but masibukisane nawe uyoqabanga ukuthi khandlela limhlophe ushisa ngene. Kufanele ulilahlile khandlela limhlophe. Likhanyise ukukhulumisele khandlela. Ngimbanwa kabani? Ngifuna kukhanye ukuthi nokuthi empilweni yami khona kuzokhanya kodwa ngithi mina uNkulunkulu ngiyamthanda kakhulu. Nani futhi anithande anikhanyisele. Waphela umnyaka. Uphela umnyaka mina nginani? Wena unani? Awuzibuze mbukelo khona ekhaya. Futhi ungafuni ukwenza into nabantu abaningi bathi linyenti liyabona ubenze. Ayikabe mbukelo khona ekhaya ngini umuntu okhuza shutha ngemali anginayo. Nami ngiyazama lokuncane kodwa ngale mali ngifuna ukukhomba ukuthi imali iya emalini. Kunzima ukuthi ulithole ingozi yemoto kuthiwa uzongena 1 million next month. Awungeni bele bapostpone kube ngikhani bekhona indlozi elithi awu sayisemphumuza umntanethu ingene ke imali mayini mbukelo khona ekhaya. Imali iye emalini kanqanti ungenalutho uthola imali phansi mbukelo khona ekhaya. Mhlawumbe une 30 rand u2 50 rand phansi. Imali iyayizwa imali yezwana mbukelo khona ekhaya. Imali yezwana kumele kubusisa kukhanyisele. Nina nishaya ngamadimoni ezindlini endala khona, nina nixabana njalo, eninamashwa namabhadi nemoya emibi. Ngithi njengamanje thanza mina iyakhululeka ukuthi inkosi abe khona ukukhanya, abe khona inhlanhla. Ukuba bakhona emakhaya baphumelele, bazobahambele kahle egameni likaJesu. Amen.